ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Дӯстон, як бор хуш омадед. Имрӯза навурда якчанд мошинои фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Ба гуфтанамона бародаро, хонаи фурӯширам ҳастед. Ай навор фақат бародар навора то охир тамошо кун, лайк гузора фаромӯш накун. Бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доред ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоред, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳаст. Ҳамин рақамода мо равон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши шахсонӣ харидор мекунем. раҳмат барои дастгириятон, барои лайкатон ки дар ҳар як навор бародаро дастгирӣ мекунед. Зинда бошед. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза, марҳамат бародарои азиз, дар рӯи экрани шумо меброяд. навори имрӯзаро сар мекунем. ҳама каса рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем аз Opel Astra F ки соли барориш 95 солай, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфта 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав дорад, хадавоиш ҳолаташ миёна фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол бародаро дар ноҳияи восеъ қарор дорад. 24 000 сомон нархгузорӣ кардаи соҳибаш. мошина ки бо рубли имрӯза агар ҳисобаш кунем 145 000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, биёнед пеш бо муомила дора ягон сум арзон мешавад. барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳамин рақамода бародаро имо WhatsApp ҳаста, метавонед ба тариқи имо WhatsApp ҳам муроҷиат кунед. мошини навбатӣ ҳаст бародаро Lada Priora ки соли барориш 2007 солай, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфта ҳама ҷош 100%, мошин штраф надорад. мошина фақат мешини ҳай мекунӣ. фурӯхта мешавад. мошин бародаро айни ҳол дар Россия қарор дорад. 165 000 рубл нархгузорӣ шудаи соҳибаш. харидор аниқ боша гуфта биёнед пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. ҳаллишам мешавад гуфта ба мошини дар Тоҷикистон буда, агар ягон мошини хубтар боша болоиш бо сум метавон. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо муроҷиат кунед. эълони навбатӣ ҳаст бародаро, мотосикли фурӯшии Kawasaki Ninja соли барориш 2000 солай, камбудӣ надорад, 600 кӯбаевтай, сурош сум дар кӯраи фурӯхта мешавад. 50 000 сомон бародаро соҳибаш гуфта харидамша, аз сабабе ки сум дар кӯраи рафтесам Россия мефурӯшумша. сурош 28 000 сомон бародаро нархгузориш кардай ки бо рубли имрӯза агар ҳисобш кунем 160 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бош гуфта биёнед пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. ягон камбудӣ дард надорад, фақат мешини ҳайш мекунӣ. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мотосикл дар рӯи экрани шумо. эълони навбатӣ ҳаст бародаро Opel Vectra A ки соли барориш 94 солай, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфта ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нави дигар дорад, мотор 1.6 простоя, чашки гуфта росташ варӣ дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест бародаро. мошина ин ҳол дар Леваканд қарор дорад. 20 000 сомон нархгузориш кардаи соҳибаш мошина ки бо рубли имрӯза агар ҳисобаш кунем 120 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занем, биёнед пеш муомила дорад, бо арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. эълони навбатӣ ҳаст бародаро бочкаи фурӯшии 1.5 тонна дар шаҳри Ваҳдат дар Гулистон қарор дорад. 4 000 сомон бародаро нархгузориш кардаи бочкара. харидор аниқ боша гуфта биёнед пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат бародарое ки бочка дар кӯра, метавонем ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунем бародаро ва маълумоти иловагира аз худи бародар дарёфт кунед. ваз 2106 соли барориш 2001 солай, объем мотор боша 1.3 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфта 100% кор мекунад, документош тамоми майя ҳастай, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Роғун қарор дорад. 15 500 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда ки бо рубли имрӯза агар ҳисобш кунем 93 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занем, биёнед пеш муомила мекунем, гапзанон мешавад, арзонуш мекунем. барои маълумоти бештара ба даст овардан шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунем ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ماشین نوبتی اوپل استرا اف ای برادرو که سال بروش نزنودیم سالای ابیو موتور باشه یک 8 لیتره سوزشواری باشه گاز بنزین коробкаш механика ماشین برادرو صاحب گفته در حالت خوب قرار داره سوزشواریش گاز بنزین هر دوش کار میکنه ماشین گفته یک سال پیش گرفتم 3 ماه گشتم تمام ماشین دیگه خوب بود حاضر گفته خودم در روسیه به خاطر میفروشم شه ماشین برادرو این حال در شهر دوشنبه 20000 سوم نرخ گزارش کرده است که با روبل امضا حسابش کنیم 138000 روبل روسی میشود خریدار انیق باشه گفته زنگ زنی بین پیش معامله میکنیم ارزان میشود برای معلومات ایلاوی دوستان مرحمت رقم صاحب ماشین در روی اکران شما در می رقم واتساپ هست میتونید به طریق واتساپ مراجعه کنین گپ زنون کنین الان نوبتی است برادرو خانه فروشی دارای 4 در خانه کухни баня داره خونفته общий زمین گفته 21 сотиқа 10 сотиқаш сертификат дора خانه در ناحیه وحش قرار داره جماعتی رودکی دهه شرشر خانه را برادرو چخیلی که در رسم میبینین حالتش خوبه 250000 سوم نرخ گزارش کرده برادرو صاحبش خانه را که با روبل امضا حسابش کنیم 1,510,000 روبل روسی میشود خریدار انیق باشه گفته مرحمت زنگ زنی بیاین پیش معامله میکنیم با ارزان میشود مرحمت شخصانی خریدار برای معلومات ایلاوگی رقم‌های صاحب خانه در روی اکران شما ماشین نوبتی است برادر اوپل استرا جی که سالی بر روشن 98 سالای کوزوف خچبک ابیو موتور باشه 1.6 لیتر سوزشواری باشه گاز بنزین коробкаш механика برادرو ماشین گفته صاحبش در حالت خوبی تکنیکی قرار داره تخصص موتور 1 ساله هست 4 الکتروپاکت داره موتور پلاستیک زدگی نیست 100% ماشین فروخته میشود این حال برادرو ماشین در شهر خوجند 47000 سوم نرخ گزارش کرده صاحبش ماشین که با روبل امضا حسابش کنیم 283000 روبل روسی میشود خریدار نپوشفته معامله میکنیم ارزان میشود وریانت الشیر هم هست گفته وریانت ها باشه پیشنهاد کنین میبینیم گپ زنون میکنیم برای معلومات ایلاوگی دوستان مرحمت رقم صاحب ماشین در روی اکران شما BMW 5 سری سالی بر روشن 97 سالای ابیو موتور باشه 2.0 لیتر سوزشواری باشه بنزین коробкаш механика ماشین برادر صاحبش 100% یگم عیبش نیست коробкаш 100% موتور 100% گاز دگی نیست ماشین 4 بالون نودور اکلیماترش هم نوه فروخته میشه معلومات ایلاوگی نیست ماشین این حال در ناحیه کانی بادام برادر قرار داره 45000 سوم نرخ گزارش کرده صاحبش ماشین که با روبل امضا حسابش کنیم 271000 روبل روسی میشه خریدار نباشه گفته مرحمت زنگ زنین بیاین پیش معامله میکنیم با ارزان میشه برای معلوماتی پراونیق‌تر به دست آوردن برادر ماشین خیر میتونین بر رقم در روی اکران مراجعه کنین و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید Hyundai Elantra соли бар рушди 2008 солаи бародаро авио мотор боша 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробкаш механика мошина гуфта бародаро соҳибаш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мошин як даста айдубай харидагим фурӯхта мешавад маълумоти иловагӣ нест мошина ниҳол дар шаҳри душанбе бародаро 63000 рубли 63000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда ки бо рубли имзагар ҳисобиш кунем 380000 рубли русӣ мешавад харидор анер бошагта занг занем биён афеш муомила мекунем арзон мешавад барои маълумоти бештара ба даст овардан шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар экранда муроҷиат кунем ва маълумоти пураваниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунем Opel Astra F соли бар рӯшни 97 солаи бародаро кузов универсал авио мотор боша 1.6 литр сӯзишворӣ боша газ бензин коробкаш механика мошина дӯстон гуфта соҳибаш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора фурӯхта мешавад фавран маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро мошина ниҳол дар шаҳри душанбе 35000 сомон нархгузориш карда дӯстон ки бо рубли имзоагар ҳисобиш кунем 211000 рубли русӣ мешавад خریدار انیق باشگفته مرحمت زنگ زنیم معامله داره با ارزان میشود برای معلومات ایلاوی را به دست آوردن شخصان خریدار میتونیم به رقم‌های در روی اکران مراجعه کنید و معلومات پراونیق‌تر از خود صاحب ماشین دریافت کنید و دوستان عزیز چون هر وقت در همین جای مزایدان‌های ما مثل هر وقت به انجام میرسه رحمت کنید و را تا آخر تماشا کنید برادرو دوستان عزیز دستگیری ما را فراموش نکنین ما کوشش میکنیم که نوارهای نو هر چیز زودتر پیشکش می‌گردونیم تا نواری آینده در هر کی جای باشین خودتون احتیاط کنین خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد خیر برادران